Koe nei te rā whakamutunga o te marama o whiringa ārangi. Anei te wā krihi me te kainamu mai nei I nei anei. Engari aha kua ngā taumahatanga pūtea o tēnei wānei kei te rangona tonutia te wairua o te koha. Ko te whare pukapuko o Manurewa tētahi e hāpai ake ana I te wairua e kōrerotia nei. Mā tō raurau, mā tōku raurau, hei hiki I ngā wairua o te hunga rawa kore I te krihimete. They dig deep into the pockets, as you can see. Anei te hua o Auamahi. Koe nei tētahi āhuatanga, kua roa e kōkiritia ana e te whare pukapuka o Manurewa me te ope whakaora. He whakatū pauaka hei kohi I ngā koha a te hunga marere mā ngā whānau e tāmia ana e te pōharatanga. He koha mo ngā whānau, kāre hore kaupūtea te wā krihimete, kore taia te hoko perehana mua rātou tamariki. Aha koa ngā āhuatanga o te wā uru paunamu ohanga, kei te kaha tonu te hapori ki te āwhina I te kaupapa. It's been going for 15 years, so throughout, I think it's been a wonderful thing. My wife and myself, we've got quite a few children and grandchildren, now great-grandchildren, and we know, looking at them, we get as much pleasure out of giving it as they do taking it. Ina ko ngā tāngata tonu o roto I te hapori kei te manawa nui kia tutuki tēnei kaupapa. Just to see our babies get a little gift, whether it be big or small, to see the smiles on their faces and to see them go out the door feeling that they've received something or they've got something from Santa. I te mutunga, koe nā noa te hiahia a tēnei rōpū, ki te kite I te hari koa me te āhua mene I runga I ngā kanohi o ngā tamariki. He rā hari I te rā kirihimete, nō reira ka tae rātou te whiwhi taonga mo te kirihimete, tērā te mea pai. Ko Tracy Mann te wahine nāna I tīmata I tēnei kaupapa. Aha koa ngaro atu ia ki tua o te ārai, ko te kaupapa āwhina I te hunga pōhara, kei te tū mā rōtonu. He tā Gardner, te karere.